kaži mami kako se ti jako ljuljaš tu. Dobro jutro od nas. Evo nas na igralištu, sada trenutno je 9 sati. A ovdje nam je bi što pre to bolje doći, jer je kasnije pretoplo trenutno ovih dana. Ali ne želimo se, uživamo još malo u ovoj toploti jer nam već od maja postaje hladnije. Bravo, Emilija! Sad sam se vratila do auta da vidim da li sam zaključala, nisam mogla da se sjetim. Ali jesam, zaključala sam ga. A šta sada radimo, Emilija? Igraš se u pesku? Da. Igramo se u pesku, a čekamo i Michaela. Michael vozi trenutno, ili da, tako se kaže kod nas, vozi bajs. Pa će da nas Mami. ovdje će da dođe. Molim, Emilija. That together, just for cycling. Michael je stigao. You concentrate, please. Mir geht's gut und Hallo? dir? Hallo? You must concentrate. Mausi, šta si dobila, Emilija? Cupcake. Cupcake, Mausi. Je li ukusno? Da. Da. Prijetno. Kako se kaže? Jedno. A šta se kaže na to? Hvala. Lala. Palo mi je na pamet da odradimo jedan zanimljiv video, a to je da uradimo pitanja i odgovore, da vidimo koliko se Michael i ja poznajemo. Dakle, ja sam sastavila random listu sa interneta sa pitanjima i pitanja su vrlo zanimljiva. Tako da me jako zanima šta je Michael odgovorio na njih i da li je pogodio nešto. On je na njih već odgovorio, ja odgovaram sada i onda ću da ih stavim zajedno. On mi još uvijek nije poslao svoje odgovore dok ja ne snimim svoje, tako da ne bih varala, naravno da neću, ali eto da vidimo da li smo se poklopili i da li razmišljamo isto ili bar slično. Tako da pitanja su vrlo zanimljiva, ostanite do kraja da vidite i šta je Emilija odgovorila na par pitanja. Prvo pitanje je koja je bila prva impresija kada smo se upoznali. Što se tiče Michaela, moja prva impresija njega je bila da je on vrlo samopouzdan momak, ali mi je delovao i u početku arogantno. To je bila neka prva impresija koja se naravno promijenila nakon par dana. A ono što mislim da je Michael mislio o meni kada smo se upoznali je vjerovatno nešto slično, jer u početku sam ga nešto generalno ignorisala jer me je malo iritirao i mislim da njegova impresija je bila slična, ali smo se vrlo brzo uklopili i počeli da provodimo vrijeme zajedno. Hello everyone. Okay, so today some questions about myself and Zorana. What was your first impression of each other? So my first impression of Zorana was a very strong and confident woman. She was good looking, obviously. I immediately saw she's from the Balkan countries, and yeah, I immediately asked her kako si, and I think she was a bit surprised. Zorana's first impression of me was that I was very annoying. Moja omiljena hrana je, mislim da je već oduvek i zauvek pasta. Ja obožavam da jedem pastu, pileću pastu, pastu s avokadom, sa sirom, ne znam nije šta, bukvalno sve moguće opcije paste. Pored paste obožavam losos, to mi je neko omiljeno meso, da tako kažem. Ne volim nešto mnogo jedem meso, ali kada sam u Srbiji naravno obožavam ćevape i pljeskavice i sve ono što mi imamo, sarmu naravno. Ali hajde sad, pošto moram da kažem jednu stvar, neka to bude pasta. A Michaelova omiljena hrana, on je neko ko nije previrljiv i bukvalno jede sve. Trudi se da svakog dana jede meso, mislim da je meso njegova omiljena hrana, rekla bih lamb, to je ovčetina.
Pizza, burgeri, on bukvalno sve voli, ali ajde, ako moram da kažem jednu stvar, neka to bude burger, ajde, burger neka bude. What is my favorite food? My favorite food is pizza. Zorana's favorite food is pasta. Avocado pasta or pasta in any form. Naš omiljeni film ili serija. Kada sam ja u pitanju, nemam trenutno omiljeni film. Iskreno filmove ni ne gledam u posljednje vrijeme, u posljednjih par godina, nekako više volim serije da gledam. Moja omiljena serija je Friends ili Prijatelji. Tu seriju mogu da gledam iznova i iznova. Gledam ja ove serije po Netflixu, Virgin River i tako sve te nove koje dolaze, ali ne mogu da ih gledam, ne bih gledala 10 puta, ali na primjer Prijatelji mogu da gledam milion puta. Što se tiče Michaela, njegov omiljen film, hajde da kažem Top Gun, ili bilo koji film sa Jason Statham, ako se tako izgovara, a njegova omiljena serija je Big Bang Theory, sitcom, a voli također i Prijatelje sa mnom da gleda. My favorite movie or show, so movies is always action, multiple action movies, and also favorite show will be Friends and Big Bang Theory. Zorana's favorite show will be also Friends. That was one of our first movies or series together, and she loves romantic comedies or the new series like Bridgerton and so forth. Šta me čini najsrećnijom? Dakle, naravno, vrijeme koje provodimo sa porodicom, Michael, Emilija, kao i kad sam u Srbiji sa svojim porodicom tamo. Pored toga, putovanje me čini srećnom, to je nešto što obožavam da radim i eto možda to, naravno, posle porodice. Što se tiče Michaela, mislim da je kod Michaela vrlo slično, mislim da će sigurno tako nešto da odgovori vrijeme sa porodicom i naravno biciklizam ga čini srećnim. Ako ne vežba par dana ili ne trenira, unervozi se, tako da kada ode i odradi trening 4, 5, 6 sati na biciklu, dođe kući i preporođen. I hajde da kažem to. What makes me happiest? Definitely coming home to Zorana and Emilia, and soon to be another little family member, and spending time on my bike. What makes Zorana the happiest? Me and Emilia, of course. Kada bih mogla da jedem jednu stvar zauvek, šta bi to bilo? Jednu stvar zauvek. Hajde da sastavim 3 moje omiljene stvari u jednu. Neka to bude pasta sa avokadom i lososom. Što se tiče Michaela, iskreno nemam predstavu šta bi odgovorio na ovo, jer znam da ne bi voleo da jede zauvek burger ili pizzu. Iako mu je to omiljeno, jer on zaista pazi šta jede i bukvalno jede subotom samo cheat day ili tako nešto, ali šta je on mogao da odgovori na to kada bi mogao ceo... Ne znam odgovor na ovo pitanje, neka to bude meso, meso, eto. If I could eat one thing forever, what would it be? Pizza. Zorana, chocolate. Šta volim da radim u slobodnom danu? U slobodnom danu volim da provodim vrijeme sa Michaelom i Emilijom, naravno. To mi je najdraže, bukvalno volimo da odemo na neko mjesto gdje ona može da se igra, a mi možemo da se opustimo, ovdje je uglavnom uvek lepo vrijeme, tako da to nije problem. Tako da, eto, to mi je nekako najlepše u slobodnom danu. Što se tiče Michaela, mislim da će odgovoriti isto tako nešto. Plus što on u slobodnom danu, naravno, ujutro voli da odradi trening na biciklu, ali generalno mislim da je to to. Favorite thing to do? Spend some time with Zorana and Emilia, and to spend some time on the bike or on the golf course. Zorana's favorite thing to do on a day off, also spend some time with the family, and maybe go for a walk or run. Šta me najviše nervira? Iskreno nisam ni promislila ova pitanja, evo sad ga bukvalno čitam prvi put. Šta meni najviše nervira? Pa,
ima vjerojatno više stvari, ne znam sad šta da odaberem, ali hajde da odaberem što se tiče ljudi nekih. Eto, šta me nervira? Nerviraju me ljudi koji koji često menjaju moods ili raspoloženja i onda kada ih vidite nikada ne znate na čemu ste. Razmišljate hoće li biti raspoložen ili ne, ili to, tako da eto, mislim da Michael neće verovatno ovo odgovoriti, ovo mi je prvo palo na pamet iskreno, ali to me jako nervira. Što se tiče Michaela, što njega najviše nervira, hajde da kažem da ga nerviraju ga ljudi koji kasne. On je uvek na vreme, znači mi ako neka žurka ili neka večer ili ne znam počinje u 6, mi smo tamo u 2 minuta do 6 jer Michael ne podnosi da kasni i to je taj neki nemački mentalitet ili German kako kažu. Tako da njega to jako nervira, a ovdje ljudi generalno jako puno kasne, mitinzi, sastanci, u Africi, svako ko živi u Africi ili živi trenutno zna kako je ovdje. Ovdje ima šala interna African time, tako da ljudi jako kasne ovdje. I eto, mislim da je to jedna stvar koja ga nervira. Nadam se da se na ovo ne misli šta ga nervira kod mene. Vidjet ćemo poslije kad budemo čuli njegov odgovor. What annoys me the most? If people are not on time, I hate that. What annoys Zorana the most? If the house is unorganized and Emilia throws all the toys around. Koji je bio naš najbolji odmor zajedno? Imali smo ih jako puno. Ajde, ako moram baš da izdvojim jedan, neka to bude odmor jedan od prvih, kada smo zajedno bili na Zlatiboru. Baš nam je bilo jako lepo, sneg je padao, išli smo na skijanje. Tako da, i tada je bio baš i Michaelov rođendan, tamo smo proslavili, tako da hajde da kažem da meni nekako taj ostao posebno urezan, a naravno i svaki drugi sa kojim smo sa Emilijom je poseban, s tim što nije baš odmor u tom smislu, ali je naravno prelepo vrijeme provedeno zajedno. Što se tiče Michaela, šta bi on mogao da kaže, možda će se sjetiti Zlatibora i on. Ukoliko ne, možda odmor kada smo se verili na severu Namibije, eto vidjet ćemo šta kaže. What was our best trip together? I think the best trip together was definitely one of the first times when Zorana was in Namibia. That was Irindi, a nice safari. But then also the trips with Emilia nowadays, they're also very special, so it's hard to say. There's not one single best trip. So Rana's best trip was definitely Irindi, the first time she was, and also Zlatibor. By the way, that's also on the top lists. Šta je nešto na šta sam vrlo ponosna ja? Iskreno na puno stvari sam ponosna na svoju samostalnost, na jačini sebe da odem u svijet, da tako kažem, od ranih godina, ali ono što sam najviše ponosna je naravno Emilija i kakva je ona danas, kakvo je dete. Iskreno, jako sam puno vremena i energije uložila u to i ona me uvek, kad vidim kako se ponaša, kada vidim kakva je kao osoba mala, koliko je to jedno srećno dete i zadovoljno i voljeno, na to sam najviše ponosna kao roditelj. Što se tiče Michaela, mislim da je i on najviše ponosan na našu porodicu, a pored toga i na biznis koji vrlo uspešno gradi. What is something I'm really proud of? My family and the work that I'm doing. I'm really proud of that. What is Zorana really proud of? She will also say family and Emilia. U kojem poslu bih bila očajna? Živo me zanima šta je Michael rekao na ovo pitanje, šta je rekao za mene. U kojem poslu bih ja bila očajna? To je vjerojatno bilo koji posao sa brojkama, jer ih
ne volim da radim, ne volim da sedim za računarom i da nisam kreativna, već da se bavim brojkama i brojevima, tako da mislim da u tom poslu ne bih bila baš uspešna. Možda bih i bila, jer ja naravno naučim sve i mogu da radim bilo šta, ali ne bih bila sigurno srećna. U kom poslu bi Michael bio očajan? Verovatno u nekom kreativnom poslu. On nije kreativni tip u tom smislu, tako da mislim da ono što ja radim, digitalni marketing, mislim da on bi bio očajan u tome. What job would I be terrible at? What job would I be terrible at? Office or desk job. I cannot do that. What job would Zorana be terrible at? Same, I think being stuck in a desk or office job. I posljednje pitanje, kada bih ja bila životinja, koja bih bila? Možda bih bila ptica, da mogu da letim gdje god želim, a možda bih bila i mačka. Mačke mi nisu iskreno sad omiljene životinje, više volim pse, ali da kažem da bih bila možda mačka, jer mačka spava i mazi se, tako da idealno. A što se tiče Michaela, mislim da bi Michael bio, verovatno, sigurna sam da je rekao lav. Lav ili čita, tako nešto, ali sigurno je nešto rekao iz divljeg života. If I was an animal, what would I be? Lion. Zorana. Probably like a bird or something where she can just fly and enjoy the freedom of flying because she loves traveling. All right. Bye. Eto, nadam se da vam se dopalo ovo i ovaj koncept videa. Nadam se da će da se zabaviti. Ja ću definitivno da se zabavim sada kad budem editovala i videla njegove odgovore. Nadam se da nije bilo mnogo bučno, zato što u dvorištu ting se čuje non stop i u toku je krećenje zgrade, tako da ovo će sigurno potraje ko zna koliko. Ali eto, nadam se da nije bilo bučno, ja sam zatvorila sve prozore dok sam snimala. Sada ostanite do kraja, ja vas potpuno pozdravljam, a sada pogledajte šta je Emilija odgovorila na par pitanja o mami i tati. Emilia, Yeah. can you tell us what is Mama's favorite food? Pasta. Pasta! And Papa's? Spinach. Spinach. What is Mama's favorite sport? And tennis. Who is playing? Nova. Novak, bravo. What is Papa's favorite sport? Golf. Golf and? Is it cycling? Yeah. You too love cycling. I too love cycling, yeah. What cereal do we like to watch, Mommy and Papi? And me? Yeah, on Fridays when we eat pizza, what cereal do we love to watch? Friends. Friends. Where do you like to travel? To Swaco. To Svago? Wow, where else? To the farm? Yeah. To Serbia? Yeah. Yeah. Okay, bye. Bye. Love you. Love you.